بله بینران طبعا اگر اکرانه که وکی کردستان 24 نبایه دبه روشا روشاوای کردستانه به وی آوایی نگشت برای گشتی جهانه لسر دروس نکر با بندمونه دیگه لفکارین خواهجی که شوان بجاره بون که زورترین تختیار روشا روشاوای کردستانه مکریه یا عفرینه سرکانیه گریسپی طبعا به ساعتها عمل وردماین ما باهایی که پروفیشنالانه کردانه نتویانه بو یردشو پاندن همو اکرانی جهانی همو آژانس جهانی وینه لکردستان 24 ود گواستن ما بحثا مظلومیتا کرد کرد ما بحثا فهیرشانه برانبر کرد ما بحثا در بدربونه خلقید کرد ما بحثا کشتن و طالان و گرتن و رواندنید کرد گلو چما بریاره که بفی اوای بیت دان حتی نوکه جدبه جبرهنده ما اوایی که کردانه اجتماعی نتویانه دو چارچوب اکران کردستان 24 بو یرین نخوشین روشاوای کردستانی شوپاندن رای گشتی سروی که هات که آزراندن دبه بغولاتین در دور گلک جمع حرام به نویریان سردان نوی بکین دمه که دال روشاوای کردستان 24 دیتا دای خستن دکتور احسان افرینی او سیاست مداره لباجار مونتريال یکن داد گلمه دکتور دماتا باش به طبعا دقل برامية سياسة مدارن كرد وبتايبتي جيتا قال لك جاران فيري ما بحث روشا روش آوای کردستان کریه یا عفرین کریه گلجی ما بحث کریه گلو ما گناه کریه ما توانه کات که ما امجیتی که تن روزنامه‌وانی و کرداتی و پرانسیپ اجتماعی دور کفنین اوفیسین کردستان 24 لروش آوای کردستان بین داخستن دیدناتا چما گلو بریارات یدا براستی دسپیک سلاورج بو دزگاه کردستان 24 و هر وها بو کارمندین کردستان 24 شب و روز کار و خبات دکن لسر روداوین کردستانی لسرانسری جهانی براستی دنگی کردان دیگنی سرانسری جهانی براستی اف بيارة او فرمانة دركتي در حق كردستان 24 از بارم نه از بتاني همي دزگهن جهاني شرمزار كره نرازي بونا او دان يعني وكان بيجن دزگها روزنامه‌وان بي سينور هروا دزگها پاراسترین سندیکاین روزنامه‌وان يعني قال لك دزگاه لجیانی شرمزار کریم بی بریارا نا کردستان 24 دزگاه که ناو دولتیه تایبت جیخا باش گرتیه تایبت لباکور امریکایی گو جی بریاره لسرانسری جیانی ایرو کردستان 24 دزگاه که دهندر پینتاگونی دایه ایرو دهندر وزارت کار دربای امریکایی یعنی اندام کردستان 24 ثابت ل وزارت کار دربای امریکا جیرا گاندنی کردستان 24 کچھ کا سپیدا ہے کردستان 24 نیویورک یک نتوان یک گرتو ہے مدی پیامنرین کردستان 24 ل جیوینا جی 7 و جیوینا ناتو لو در حاضر بیش امریکایی دوست کی حاضر بی لو در پیامنر کردستان 24 yani Kürdistan 24 ne televizyonu ki yani o sahip dezgah ki likulini yani jbeli go hero او رهبریه خسر خونیزیک بکی Kürdistan 24 o Kürdistan 24 bebe yani vak nünere denge van de cem biryare mukhabin biryarın çav derdixin evji biryar ki gellek şaşı brast biryar gellek şaşı yani edxazım benim namuna ki benim لدما صلاح هزار نسل النودو يكي دما انفالا رزدار هوشيار زيباري از بارم لزاخو بيو مام جلال الشامي تلفوني دي كده بي چه پشمرگه و چه هیز گرکی وين اجوارا بريكم رزدار دكتور هوشيار زيباري دي بيجي من پشمرگه نگرکن من روزنامه‌وان گرکن من كاميرا گرکنه و اف تشتي سري كردان بگيني جيان تفدا يعني بنري او فكره بله دكتور طبعا دكتور چاپمنی نها راگاندن سر آس دنیا روله که هری بباندور دگیره راگاندن مظلومیت ملتان سرکتنا ملتان پیشکتنا ملتان هر تشتی که دگهین جهان رای گشتی پیدا جینه
ڕۆژهەڵاتە ناوین گەرمترین جهێ دنیایە چاوێ هەر کەسێکە لە ڤێرا تایبەتی ئەحداسێن بەیاخیرێ بۆ نمونە ئەحداسێن لە ڕۆژاوای کوردستان و باکوورێ ڕۆژهەڵاتە سووریا هەنە ئەگەر کوردستان 24 بەشێکی گرنگ ئەوانە ئەحداسانە گەشت بە جیهانێ نوچەگاننمە لە مؤتەمەراتên رؤسایên عالەمên bilind yên Putin bigire yên Trump bigire yên di bigire bejdar و به جرأت پر سر مسیر روشاوای کردستان کرنه گلوب دیدناتا لشینان ده ریو بریا خسر بهت پشتوانی مدکه پیتر مجال کار کردنه بدمه پیتر رزیل و ارکمه نتوین اجتماعی و اخلاقی صحافی بگیره تو فیسن مداخه تو پیش روشاوای کردستان ده چارچوبه که چاد بینی ده ما مثلا خازم بتشتی جبرگو او کسی بریج بسر ورق خلکی گلک آخرین سر روشاوای کردستان جبرگو کسی او دزگهین اللي هندري ربريا خسر بريوا دبن يعني نكسن زانستن اف بروبليما ما يرجعوا كردستاني يعني نا شو تخاذل بيجم يعني اونا بركي اغاهي خاجيتنا نا الفرد ترى بيجم لزانكوين لكاليفورنيا زانكوين ل ام بيجي لنيويورك اغاهي من نزيك جهنه دواري بيواندي ناف دولتي دا دوی یونیورسیتیا پیوندی ناو دولتی دا او زانیاریان سیاسی دا کسی گول سر رجالات ناوین دخوینی یک سر پروفسور جرا دبیجین هرن نوچایان و يعني بيجن روداوان لسر ويب سايتا كردستان 24 بخوينين وني باشتر يعني اونا نزانن گول و داري لولاتين باکوری امریکا دزگاه یونیورسیتی خواندنی درین یعنی کردستان 24 bir çavkaniye ki bu agahan yani işte ragahandini o işte çelibin bu yere çelibin rojalata navin yani avna nizanin bu yani ev işte rojavaya Kürdistan'ı çelibi digini bakuri Amerika börtür diriya Kürdistan dezgah Kürdistan 24 rahe yani az ne çem kadı bejim xondavan jmara bejim peyvandiyal kelme dikin یک جار دخوازن ورگرینن جی کردی ورگرینن انگلیزی هم آلیکاریا وان دکن يعني كردستان 24 شافقانيه كي خندوان باكوري امريكا كواتا ام خنا بيجين ابتود بيجي وما مجرد برسيكتا كرتا عندك زانياري دان كو كردستان 24 لنابندن اكاديمي لنابندن بريار الامريكا جيب تايبتي امريكا توزاني زلهزا دنيا هذا هري باندورا لروشاوای کردستان ویریجیک چقاس کردستان 24 شپاندن طبعا توزانی لروشاوای کردستان جی تلویزیون هنه لو تلویزیون سنوردار کرینه تلویزیون آراسته کرینه نکارن با آوای کی و کف روشه بشوپینن کردستان 24 لباشور کردستان اجیک او روشاوای کردستان بوی آوای شوپینه دین ناتا فعلا ابو برياري بريا خسره عن خلف الكواليس هيجي كدن هي لسروان فرض دكه هند برياران جبدن ده اهمی دزارن ده روشا داویدا او ایریشن شرن نوبر PKK و نوبر ترکیه چی بی کردستان 24 هر گندگی بی کردستان 24 بی دنگی جودکاران بی دنگی ولاد پارێزان بی دنگی پشمرگان بی دنگی اکادیمیسیانان راستی دهانی سر اکرانی نه او تشتد او راستیه قال لك هيزن هنا نبدا اليابان جبرويجي وجنابي واني سر زمان يعني نبدا الياباني او هيزن وانين امين هيزن تاريني كو باندورا خالص السياسه الريفابريه رجاوي كردستاني هي از يعني او نرينا من جبراسي دوردا يعني او برياج ور دركتيه لامهيفين الخافجر دكتور ابا جي سرين مثلا روشد شوبي دكتور اصل دبر ما كو جرمه كو تواجد باكي كلي هي شربي تركيا هي طبعا دو اسوي دبرات ما بيتري 200 غوندان وي دبر فالانه بس صار كده سيف سيفيل هاتينا شهيد كرن لوي دبرك عسكريه دما كده دبرك استراتيجيك جيليش برهبونا باكي تركيا بدهان صار خلق درب دربويه بويرن قالك غمجين لورد قومن بيش مرقتنا شهيد كرن ده ماندم دا خلق سيفيل تتا شهيد كرن قنتنا بردان يعني باو ام بحثنا كاين دكتور ام بحث يوان شراو و مشاكل كيشت خلقي معونات خلقينا كاين روشاوای كردستان ايش علاقه فيها كيفاه نبيسين قاين ما تقريت راسي از وك خلقي كردي روجاوامي
پیوندی مگلک لگل کردی می باشورن تا بج دورا سندیان dedi devara zindiyan yani katip bin bandure PKK biişti yani o gelek elvederi gazına xadikin yani havalı dost edmene helke başur ne gün devan talan kirine pezevan birine erdevan birine maledvan birine hemi destek diran ser ne çar bine hatine ravjin hatine zakorun işte yani ev brasi yani me rıkhne liragandına başur Kürdistan'ı dikir kuvvet işten ternak seri krani yani o ev tişi naha çeydi bir brasi tişti rast çeydi bir دبی yani medyayı Kürdistan'ı dengi gele xabi. Dengi gele xabi. Her tişti şaş tu çav debî hûnî ser rakandinê. Yani ser rast bikin ew tiştî çaw. Belê, taban doktor du dever hene zortirîn qurbanî dane. Sunûrê qezaza xwe û qeza medyenê. Ev her du sunûre ji bilî were menteqa Sîdekan û Biradostiyan û were nizanim Şêrwan Amazon heta dûtgehiye Qendîlê û heta dûtgehiye yani gelek menteqa sunûriya berfireh hemû ev tashiye dane. Lê xelkî vê menteqê pitirîn tashiye dane. Gelo heke to eger saziyeke çapemeniyê bî û saziyeke niştimanî bî eger tu reş û spiyaneke xwe bixeye ber çavên bînaran bînara bikeye hekem eval erdê diqewme eger berjewendiya aliyekê siyasî jî dane be gelo ma gunah em bêjîn. Yani tüccarı ev şaşbini gitti ne beji? Ev şaşbini hegerti ne beji? Ev şaşbini. Nahat kadın piş gibi beji yani dedi ev sistemin rasti yani işte çelibil devara reveberiya xuser yani hemij yani dizanin sistema gobrevate birin sistema ki merkeziye yani ava xudane ideolojiye ki merkeziye hem zanen yani ideoloji o niziki mesela komünisti mesela totalitarizmi autokratizm ne geçtiğini abi le mesela otoriterizmi lo deri hemiji dizanen siyaset yani dezgen otoriterizmi yani hem autokrati niziki hebine avana dizayn ki çiğdik. Hani dizayneke çeydekin medyara ligu stratejiya ki medya didinin o dizayn ki didinin liguri stratejiya siyaseta kha beteni. Yani aynı çava nal Türkiye çeydeki aynı çava İran'ı züda brebati birin o Türkiye jidama Erdoğan hati ser hüküm bu hayana. Yani aynı duhazın dezgahın loderi kar bikin medyayı liguri dizayna wan be liguri berjavendiye wan be وسطی خویا کرد. بله طبعا دکتر روشا کردستان تو زانی پشتی احداث سوریا 2011 چپ سریحات همو درگله نگرتن بتنه درگه نبای نباشور کردستان روشا وکری بون لور آلیکاریان مروی آلیکاریان نجداریان طبی بوتان نشاندن دامان دم بسات هزاران خلک روشا در بدر بون لور باوی که زور باشد نه پیشازی کردن همو تبلیغ واکی بونه همی بونه خودی کار بشه که بی مجتمعینه يعني شبلي سر اصلي سياسي حتى سر اصلي مدجاي هكر اعلام راجاندن بشكل راجاندنا باشور كردستان نبض طيبتي كردستان بيستوتر هركس نظاني تشسري وانتد يعني قالوا بريارك بيجي اي وجا ريبه بريا خسر ادعادك او بابندي ما في مروفي ونظام برانسيبين ديمقراطيه وازاد يا رادر برين حتى ديماي كنا اگر سروي كاري خبران بن ازادگي سنوردار بكن برسوا امريكا وهفال بندينان دي بوچ بگلو ما مست belge hene yani hayani biryar ji ne ji biryar ki jidadgehi yani ne biryar ki yasayı eğer biryar bedeni biryar bakha biryar ne biryar ki yasayı yani jiberveji yani براستی دخوازم سر yani Kürdistan 24 و hani ser zaman yani ambijin dema biyar Afrin'e dengi Afrin'i سر سری جهانی یعنی خویای بی وینه لعفرینی همی جنیزیک در کردستان 24 بی دم رزگار کردن من بیجی کردستان 24 یکمین کامیرا لمن بیجی یعنی او لسری او ایریش سری کانی هاتیه تر لگری سپی هاتیه یکمین کامیرا کردستان 24 بی نه کامیرا وان بی yani dengi gel Rojava'ya Kürdistan'e burası. O ampeşanazın yani o devlet dezgah ki kuline yani jbeli veren xaçekin Kürdistan 24 bejin Kürdistan 24
جمرة كونفرنسنا تشي بكن لأمريكا كونفرنسنا تشي بكن لفرنسا لأوروبا ليكيتي أوروبا يعني بخابنتين دزگاه كردستان 24 برگو كردستان 24 أهمية بينين يعني اليونيفرسيتي زانكوين لهوليري زانكوين سليماني زانكوين دوكيتش يعني حيان الأمريكاي تشي زوم يعني زوم سر أصل ناف دولتي بريبا برين جوات تشيكرين يعني جبو خدمته بله دكتور طبعا زخازن بصراحة داوية جارة كذن بفي أوي دوباره بكمه او هاولويستين ريفابريا خسارة دبي شارچ بدات ندان توزاني حتى حد كي پشتوانيا نف دولتي هي بتهيبت امريكا كو امريكا بيگمان يكشان ولاتنا دا خازا ازادي راي دربرينه دا خازيا حريه التعبير و برانسيب الديمقراطيه دكات اور شباب كردستان بون من برامبر كردستان 24 كري كو امريكا باجان كردستان 24 شان خدمت روش ابا كريه وكتا بحث بنتاغون وزاره دربه كري افاد چند سر ريفابريا خسر كبيد هەگەر وان تصرفا بەردام بکە ئەس باوەرم وێ gelek zirarê bidê û banga min yani ji rêveberiya xweser re yani ev biryarên çewt jî vegerin em hêvînê zûtirî wext yani Büroya Kurdistan 24 ji nava vebê li Hundirê Qamişlo ji ber ku bi rastî yani Kurdistana Rojava li gorî yani agahiyên me û nûnerên Kurdistan 24 li Bakurê Amerîka taybet xanim li bi derê nûnerê wan yani xizmetek kirî yani bi rastî yani wek pêşmerga min gelek jera dinivisan yani nûnerê wan li bi derê zanî xanim min roy yani gelek jara min gotî tu pêşmergeyekî Rojavayê Kurdistanê îro li Hundirê Washingtonê me bi nav dikir pêşmerge yani karekî gelek fedakarî kir ji bo Rojavayê Kurdistanê em hêvîne rêveberiya xweser ji vê biryara xwe vegerê û Büroya Kurdistan 24 vekê ji ber ku bandorê vê bûyerên wisa wê bandorên bi rastî gelek negatîv bin gelek selbî bin wê vegerin ser rêveberiya xweser ji ber ku yani taybet niha de rewşekê ra derbas bir rewşa nêzîkbûna her du hêzan Emerîka li were Fransa li were hemî çavên hêzên herêmî û navdewletî li ser wê deverê ne yani ev tiştê wisa rastî wê bandorekî gelek selbî sergediya bê û dîsa jî yani banga min ji wan re vegerin hişêqa ادي يعني بشوية منطقي لوجيك كار بكن بله دكتور جلك سپاس دكتور بريان تشاوجي دور كبن بله بيفيا سرنجاتا جاش با اما كو كسك اكاديميسيان كورت يرو شبا وهم كو عفرينيك قال سپاس دكتور احسان عفريني سياسه مدار لباجار مونتريال يا كندا ديال مبوي سپاس بو بخونن